Ček ljudi! Dobar dan! Kak ste vi? Dobro! Baš mi je drago. Danas je koji datum? Jel se vi sjećate koji je danas datum? Danas je 19. veljače i nalazimo se na 7. izvlačenju dobitnika kviza Kaj je kaj. Ema, protresi kutiju. Ok. Fran, tvoj posao je odvuzlaš, da kažemo kajkavski. Ema, protresi još rukom, Zlato. Izvuci prvog dobitnika. Prvi razred, sjeti se Daniel Basara. Bravo, pljesak, imamo prvašića. Ema, idemo nekoga iz viših razreda. Možda imamo sreće pa bude prvi. Sjeti se Točno. 5B, Ana Smičić. Bravo, pljesak.